Ka menteri jong katanat karep karyang jong ka sarkar jala ka kong amparin lengdo. Haka step jong ka sngito ding kalalej hayodi lang yudu. Bani kendu ikinong khayi berkinong rep. Halor ka jing ot kilo ya ki marap. Haka ni ka sngi lai dan lang ru ki MLA jong ka Voice of the People Party. Bakan tub uba ardan milar basaya moit. Uba adal bat nong rum. Sim ka hima melim hadu ki menteri. Haka ni ka sngi ka kong amparin lengdo. Kalai thu hakinong rep berkinong khayi. Baka sarkar kan sathauno da ka wei ka komiti. Kaban pei berkemi karpang. Nakabanta ka jingbit jingbiang jong kinong rep. Baru ban pej bnya ya kata ka bil balapan mi da ka HADC. Ka interim committee ka bangin snano mado hakaba ipain ki menteri mangi ki MLA bat kinong hit ni ini syong no ihapet ya kata kabil ka papuntre ka KHDC dang hakanihi hadin bangyong inwan sini iyo kajigtip adan kata kabil dingin ya syong lang ngin ya pet lang kajing kemu jongi kadai wan ban ben yang kinong rep ni kajing kemu jongi bangi kitbok kitbiang pagkakamay kakaji chokhi nang ni syakmat kanang kiw irat ada don jing one are 13 one sa secretariat ginya keren batisi daru nga badon lang yung ngiyo snow hangtay badon kita gilang yung tingin saya wat tip kin tamadam tamde yang aban shu take for granted ilang yung gidi kita rei katay kadai kabami nakakertin jong kinong rep jong kinong di la keren uwe na nong rep la keren uwe na nong di layo snow pede sa ikiniki retailers ru ti ong gumno ti hap ya pa yang